Karlitang bidasing lekte kititang abang arpum karbianglong kecebantu. Karlitang bidasing lekte kedam tang paikuni ni paing kora hiniani. Meghalaya pen kebang thengpi kang huatum pen kaceteng khengajok. Kopai kelang no alang lipran ciute kang nanglo. Bon sita isining duk memeke alang li kititang abang arpum. Meghalaya sor kipon darajok hem cewanong liderno. Laso ajok ahem asor anparta adonara batum mekri meglang pen karbianglong termos council apan. Ajara bidi penon abang arpum nangwan pibek nang jipusi cuning riponno. Laso api karbianglong termos council CEM Dr. Tuliram Ronghang kapingkara teng pen IM rites ingki. Ia memorsing tisolapen alang liri sangho anparta hampang asong lo charli asong lapen raikom sai kia tumpen celang si Karlitang bidasing lekte abang arpum tian damja pan khandulia long an palidamlo lapen ke claim nang jia son an claim si dead budi abang karbiang long along cewan chulong lo bangso kichitang arpum postmortem japan DMCH along an pon chupo pusi IM rites ing hipet pachini pon phelang pipen bidasing teronang kino birta malong news nili karbi pherang ke tumpen pinisi mesen pen itum chingki chethania porlong posi nili ke cheng pen si parjir mingtung jitu kedam tang patumia dap jitu ghotna ke dokok la ke itum Assam police la pen ke forest society la pen ke thengpikang huwa tumang bong si chipholo hala bangso ka chipholong hala dak kachar plung hut mantis ke sang se da yok la dak pen itum forest society tum mate Assam police tum ben sita mi asa yok chi alang to phan ki plung dun la sai deng nang koklo la sila bangso ka chiplung along asapso masapso ghotona dolo la pen det bang ke bange thoma mo abang phu phan ke Assam police la pen forest tum nep dun long lo nep ing nang si alang litum phan pu jir kindeng long anwan det lo la pen abang hala dak jitu thengpikang huwa gari la pen ke forest department ma gari ta sang koklo la pen hola so gari ke sang kok puthot kaching thum dami po khura bangke Meghalaya pen ki ong dung armu bang lo la so si department atum phan mate Assam police la pen forest department tum phan nang tengkheng du ni hadak penang alam ki mate thedung ghotona dokok lo nasila bangso ghotona ke dokok ke ahok lo ni tum karbilo charli asong besta meaning duk chipilo sita me la so long bangke both administrative and law and order atu chingki chingwai lo patumi por phai ke thoma por hadak mukro long se outpost long si chingwai lo je jitu ke nep tang det bangke thoma phana bang lo le pulo tang te Meghalaya sor bangke ame ke karpo son si dolo la si situation ka control i phan la bangke thom ke nep tang akang hutum phan lo nai la an lo te hala pu dead body tanang lo po la pena bangke hal tum ta peace do po pusi dak agreement chetok lo la si asai jok je ke nep tang det bangke thoma phan sta me lo nang kok lo la si for the sake of peace nitum karbilo charli asong ben sta me hala dak isi monsam si ke nai po masinil tum hadak thangnar khamki ave sta me isi ningduk bangala lo la bangke thom phan lo det sta me dead body bang patumi tum chelong le dalo la pen is a very unfortunate itum therak me alam hala dak DC do SP do la pen ke DIG do sita me itum hala mukro bangke birta ke long teng pulte chomanga tum si me nang thorpiat lo si birta lo asi patumi bangke achat non pula ben dam jui lo pinisita me birta ke long ke chenga bangke dead body hapu jirkindeng nasi wani pusi nilitum hapu si dun toil namasi api bangke choro nangi itum tim karbiang long ke japon tum tuliram rokhang alang li dilhi le do pusita me alang li colleagues ake hai Omar Singh ti sola pen bangke research retaching hi alang li tum phansi nang toy dun ala tum colleagues pen wang lo la si alang li tum nang li pon si pini bangke khandulia long bangke dead body chelong lo nasi dead body long nitum hadak pen kelong dun pola tang te jitu nitum kaching ki dulong pote report ai sining duk meme alam bangal la pulo hala pusi postmortem ka kuri masi pu Assam police atu masi amethang akoi na kipi asila bangke ilitum ningduk parpik lo jitu ituma methang along ri long methang karbi nok be kiti arpu masi tami bang pondet pensi bang atum si postmortem na kuri pilang stami to isi ningduk alam lo itum han arniki iklo la sinilitum karbilo charli asong pena bangke kachuni ri kangtung bangke la pulo jitu ituma nok be Karlitang bidasing lek the appearance tu phan mate achora tu phan bang council adjustment pet achora phan bangke itum karbiang lo mas council pen woreng abar sai pinai la pena bangke alang li phan ituma nok be phan mesen compensation pinai la pena bangke la bangso aghotona along jitu ituma nok be bidasing lek theki thidun lot phan bangke phur kimo lang sitami alang li karbia khai karbia long ri ke rai phansi apran ke dam do pot alang li phana bang elitum karbiang lo ton mas council pen prabjin pen alang li phan la forest department along just a met forest sai ki sai hem along bang alang li phan komlin bang ke kim nai pusini litum la bang so pherang ki hin pen karbiang lo ton mas council phan chuning ri la nó là in năm cái này com chi là so
ahok peta bangke ladake itum authority tum si failure lo pusi nilia koi ping tung athe bangke mukro long alam ki ke damtang cheklo yona frang sita mi haldak thidung isi incident dolo hala so pena bangke ladak higher authority tum sita me alang litum amek prang ben si haladak protection ki pine hadak arms awe la pen ke gari motor awe lang hala hai along mane tongsekot pen ke langdun thek theda ta pod bangsi apar nisi incident nang do koklo pusi nili puing tung athe hadak mukro jitu bid office along bangke stop ta kompik lape hadak ke critical pick apatai batai tame la puson isu do bomlo hala so na long bang itum authority atum bangke langdun ke pangkri do koklo lasi laso akotona nang do nang koklo pusi nili puing tung athe hala dak ke damtang jitu thengpi kanghu long meghalaya sor nang tengkheng pensi kanghu te kin ne buntang thengpi tame chepon that an lo pulo tak te hala dak prabjin pensi law and order administrative atum si tame defense hala dak toini polo la pen ke forest department tum si tame hala dak alang tum staff mesen hala dak toini polo la pen arms amukha tame la pen gari amukha tame pinai polo sa pipe darlo lasi ladak bangke nili authority tum si fail higher authority tum si failure lo pusi nili koi ping tu la pen border alam ki bangke la pulo non anta mane proper solution bangke wang we that la pena bangke non ateng polo tang te border bangke proper solution ke wangi pu bangke nil tum ning thedam de athie bangke jogen mohon masita me alangli wanglo la pen nilia masita me halbang suhud alangli tuma toyani sidurlo adak pillar long masita me alangli keng pak chibidam lo sita me piniar nian ta labang so apu thak bangke proper boundary la hilo pu bangke alangli tum angho pen bangke ni he that pole dak bangke nitum bangke lake direct we Karbi student association blame to the Gulf of Assam lake alangli tum isi arlo ko pine bidikang lim ke do yoni si pini ilitum adu yang ahoy bangke nakelang pangkre pusini li akoy ping to মানে দেহাবসান হ'ল তেখেতৰ বডি আমাক আজি মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্টে আমাক কান্দুলিত হেণ্ড অভাৰ কৰিছে আৰু আমি ইয়াতে আজি হামৰেন পুলিচ ষ্টেচনত তেওঁৰ আকৌ ইনকুৱেষ্ট কৰা হৈছে ইনকুৱেষ্ট কৰাৰ পাছত ডিফুট আমি তেখেতৰ PM কৰিম আৰু তাৰ পাছত তেখেতৰ পৰিয়ালক বডিটো হেণ্ড অভাৰ কৰা হ'ব Tunjukkan lagi sambil dan kemudian dia pun sini itu dia berkata masih kena dan itu makan dokter William makan kado nanti dalam sistem our telephonic conversation dan betul betul step di sini chief minister tu kalang chief itu betul betul messenger kan namun dia kan sini formalities kan itu takkan ini tu hukumah sistem itu dan nom sate itu pun Salah bangsa dead body putot postmortem long pontulang ma. Sida kasi anom sudah kok masih hendak sistem kalau mau postmortem itu sih hendak kuritang dulu hendak kurinang kok karena macam mau hendak hendak sistem itu mau matching bang isi benci kalau soal ini sih hendak di phone tapi phone sekadar kita press media reportungan sekadar sistem itu mesin pen ke phone onji apa samjin kan sekadar kita cerap cerita Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.